Ket manipod man kani Kabsat Mia sa napod no nagantin tay drama. Kasi manti ko na ni Kabsat Mia. Di raman ang biyanang, bak na nga lalaki ti ururayak ng daton kanya. Ngam pada ka na kurapay ti dintang, kat iso nga rod tinakinayatak. Ngam kit di 50-50 ti panagayat ko kankwana ta sa anak paya sigurado, ta uriada nobyok agur urayak latay ti sabaling agaram kanyak, barang makasara kak ti bak ng alalaki. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Nanang, tatang, yam amok ti nobyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka, Barok. Nasaya at mo't na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay, May. Wala na, kayat kayo matamam mo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobyang Mia. Taga-bangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga. Driver, tatang. Ay, adalugan mo. Awan tata, makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan ti kitam ngagpaspasada? Adabos mo, akabingay mo. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmang isagana iti merienda, Barok. Anya, madjinubyong ay. Makiman-maneho laan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arodan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang iti sidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pa'y matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jak mo't kaya tagrigat itag na nayon, Sakit inaklon mo na di alalaki. Saan ba tabak nang? Nasingput mo't ngamin, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man kagat na amin agagay. No, padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbina. Ado mat tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamat ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagatak mat ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Iso ano kayat mao ti santong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan na, Soto. Awan matlat araramidak dito balay. Alang aron, agrobot ka, antay kuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kauwan na. Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insang putmut ni Mia. Ginatang kano jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawin nan Adamot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na tamabalbalin pa. Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagot kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot nitan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, ado ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaang. Dito iti balay Mia. Ala, sumrakan. Ha? Dahito ti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na. Basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Lagi ti dadakkel ko.
kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito'y Soto. Yan, anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaad da dito balay. Ay, kasta aya. Narigat ti panagbiag mi, Mia. Pasensyakan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ako, uray, agawid ak mo lang dagos gayam, tad gaya marami da kiti balay, Soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Sanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid ako. No kasano ti kinapobre tayo. Napupobre mamagaya man da Soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wala, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda ping agigyan. Ha, Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable. katanya nga road, talaga kasta. Aw-awatem latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, tasla nagrigat ti maikamang itipada marigrigat nanang. Ha, tapay mo. Nasing po laki di. No awan bisyo na, kan na parabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw na singput dangam. Oray na singput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko. Awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasat anak ko. Ay, makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi ang jengarod istado ti panagbiag da tagbalbalin na lapod nanang. Medyo alanganan ak no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya, Napanalmanan jay anak mau bakit? dinagasmat manan jay nobyo na, inkuyog namanan ang nagpasada. Inton kuan nasikugan. Katagkasarda ko mga minan madlaw mo't anasing put jay nobyo na. Hanya tamam no agin sisingput laang. Kung na ngamin na 50-50 ti panagayat na iti dahi di alalakay. Hangam sumursurot matlatang amin kan kuana. Jak korsonada na diya para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakatag pamarang. Siyempre, agin sisingput pa'y mat ita, tadamdamo na pa'y laang. Hangam no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunam ti kasta tamadlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramiden ta dito'y Soto. Pasok atak tipilid to'y lugan, Mia. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lata, pare. Agsukatak man iti pilid. O wala. Adamat na pintas adayaga katuam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Wala, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi dyan, pare. At natugawin dyan unag. Agyaman pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka dyan. Pangur-urayan tayo ti pasok kata kapilid. Kan inakpid kumatang itindanom di tabangir ng store. Naggasat matan ni Soto. Takaskin ka tinagbalin ang nobya na, ading. Ayun, siya kayam ni Manuel. Tiyakin ko kwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Isyakmat ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam day ta pagtagilakman? Saan ka la trabahador ditoy? Kukwak na ito'y. Saan naman lawasak ni boss na dito'y. Ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan naman lawan niya. Ta sa anak ngamin na palangguan. Uwan nga rod.
Ti amok ka trabahador ka dito eh. Ngam si ka magayam takin kuko ha. Ay, wan. Mabali na maalat ti cellphone number mo. Ha? Di ka madanagan. Ta kayat ko ti makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat ti kontakek, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpagpabigbig, ading. Mang Manuel, kung namlatan kanyak. Di mo kumanibagbaga ka ni Pare Soto. Ngaintan mo ti number mo kanyak, wan. Tamangan no sa bali ti panunutin na. Uwan Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang wa Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugita balay? Idisuman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat, di ka pa'y makaluton. Sige tagdigos akon, adda pa panak nanang. Papanamanan. Adda sara ka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Ha? Saan na? Diyak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lod ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Pagyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Diyak ngamin kaya't agumura ka kanyak, Manuel. Pagyaman nak. Dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay lang, taalanganan nakmula kankwana, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kankwana. Ha? Talaga? Wan. Ay, pudno nga damot panagayat ko kankwana ngam sikat ti kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatakmatan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka na imbag ken kuana. Ne, apay nga yasina matan ti ibagbagam Mia. Anyat nagbasulaken ka, apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitag ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't adan plano tangagkalay sa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipata mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pangaasim di na kong dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia. Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. Ha? Nay, kasinsina yun ay di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan di kay ka di madanagan, taadayo na saysayat ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak kao. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit iti sentro, nanang, tatang. Dakkel di pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita. Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang di panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba na? Ang saan na masapol nga ibagak. Ta, jak kaya tagpalpalangguad kunak manen. Anyamat day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia.
Apay, sigurado ka makiasawa kan kuana anak ka. Wala nanang. Ni Manuel ti kayat ko pakikalay saan. Awan amo ka nagpasulak iti anak yun, nana. Ngam, apay anaramid na ti kastoy kanyak. Ala, pasensya kan barok. Nga masapul nga awatem ti gasat mo. Tani, makikalay samutin iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidag. Ngam, awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutom laengen asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa, Soto. Pagawidin na itaan. Aklonan na tigasat na tadi dangarod kayatay. Ipilit na katibagi na iti anak taan. Ay, Nana, agawitak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakunti kinapudno. Naamwa akong tirason no apay asin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbila nga makwarta, Soto. Nakita'y nabayagan ng inururnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak ng agnegosyo. Ah, agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta ada kwarta ang maaramat. Ay, kaun Nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Ada magayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlat tantigasat mo, anak ko. Di mo na ayayan tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta mamot Manuel. Adala ko magatanga. Anyat gatangam ta sakong timanggatang. Anyamot tan. Manipod nagasawa ta, di nakpainig ka na pulo siti kwarta. Sana balya. Ta libre matikan kanam di ti balay. Libre amin. Ang matipid mo timakan. Kan man manungag si datay tinaimas. Talaga kasta. Tanay. Adokad nga ron ti bibiyagak di ti balay. Apay nga minapatitag iti kakabsat kan kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Anya kibagbagata asawa manong? No adda reklamo na, papanawo mo dito balay. Nala. Di kayo nagapa. Ala, mabana ko nito ang tinegosyo. Tanay, aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito balay. May stress aklaan ditoy. Hoy, pare Soto. Kumusta? Long time no see, Wan pare, tanay. Bisya kiti kalabas sa tawtawen. Umayak man agpasok at itipilid tilugan ko. Lukan mo da ito'y. Wow, nagpintas Agyaman pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti merian. Ni, Soto! Wan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami tiasawak. Ket ulitek tiyagkin daw iti pasensya. Gapo iti napasamak iti kalabas. Amo, kanasakit tinakam mo ka na kami. Nanguro na kanyak. Ha? Nalipata ko na dya pare. Nakamubuunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta? Kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti shop na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakkel na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbagpay ko day dya tao. Nay, apay akasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunak no na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam? Anya? Kasano? Nagadumot ti bibiyagan na. Isa matipid ti makan. Kandi nakpay pagigaman iti kwarta. Ay kat ano sam ta iso ka nga ron ti pinilim.
ti importante, saan nakaakab-kabilo na nako. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na, tijak maanusan no daduma na nang kuripot na talaga. Kunaklan no asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid, si kamagayam suto. Wan Mia, awan nila kay mo? At daytay nga madala na panan nabiit. Apay sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod? Ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awang pa'y lugan mi uray tay lalakaan la ko ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samat ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagadungag pa'y sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawammalugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsinsinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia. Sige Kat, agyaman kami manan, Soto. Tunggal mapanagpasukat iti pilid ti ex ko malpay ti ambagak, tamalagip ko tinapalabas, kan masayangan naklaunay kapoy ti panagdarasudos ko. Aklo na kanaylaw anak ka nakikalaysak ni Manuel tati amok, agnamay ti biyag ko iti sidong nangam nagbiduta. Napintasan ti biyag ti ex ko ita, ngam siyak isulat ta nga awan, apulos nagbaliwan na. Alakastan, tigayem mo, Mia. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman akmanan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Severina sa napudno na ganti may patangatang ita dito'y manang biyanang drama dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kasi manti ko na ni Kabsat Severina. Dear manang biyanang, adaw litag ko pensyonado. Inlaklakay ti ulitag ko ti kinababairo na. Adda itsura ni angkel ko nga oray lumakayan. Kan syempre adda kwarta na isong adulat ta dagiti gusto ken kuana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ala, ag nga katasubuan ka, Elizabeth. Mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Severina, apay nga da ka ditoy. Ala ka! Ipulong ka ni ante, uncle. Ay. Di ka gararamin, Severina. Apay nga da ka ditoy alugar. Ha? Ay, umay kami kumaag-beach kadagiti barkadak dito ang lugar, uncle. Umaya kumagi-take out iti kanan mingam nakita kayo. Ala kayo, uncle. Tagtagaray, Severina. At ito isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kanan yaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, uncle. Basta kaumum tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatam? No anya tinakitam. Para kin kalaang nalawag. Wan, Uncle Isidro, nalawag. No kasta, taga ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinagditan may. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnamar ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala, nabayag ka din na chicks mo day di, Uncle. Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman, kan kalaplapsatan na. Kaya siyempre mang chiksak, bakit pa? Tayo mo't kalaslasbangan nan Angam kasanong nga numaman, ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan, amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idinag-chicks kayo idikaw. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, Severina. Isa di mo ibagbagawan. Oray anyat mapaspasamak.
Awan pangibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali ang lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyaryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga ron. Agtsapiruna. Ay kat mabalin lata ka anakan. Basta awan aramidem Awan, Uncle. Bakanti ka kanayon. Di oray nal daw nga agtsapiruna ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami dya buskaw. Parigatan na kada taon. Baon na baon. Awan pa inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng samag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to at alaw ka na Elizabeth. Itay ka pa'y lapal paliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka dita sango ti Sarmeng. Apay, narigat sa gaysayan day tataltalo abok mau. Taltalo nga, Mart. Grabe ka, Mart. Medyo adopay matibok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga? Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mau. Ay, tandaan am dagiti imbagakken kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Ammomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadagat. Atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin do ti buok ka. Kahit papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon ka ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo tay nakmatagirwar iti pensyon ko. Ha? Agam ada pa sa bali apapanak no mairwar ko ti pensyon ka o binaing. Agsinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay kasumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya man arumwarak. Si manutak matantan, nagdagang ti rumwar. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidraw. Saan? Si madutak laang tanay, nagpudot matan. Sa pagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, tamangan no sinurot nak ni antay, mapanta. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo. Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw kan ni Elizabeth. Ay, sige, Uncle. Mabitlang nga ron natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidraw. Ay, intam lagpasyar ka ba guys? Ta maborboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talag paspasyar, ter aramidin nyo, Manong. Kani manang biningay, tiyo ikuyog. Jakon inaways, ta di namat lakayat. Masadaot nga agbiyahe na jay. Leona, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakit-kita, wan. Ay, apay masapol nga ilumungam ngay ni manang binay. Basta, di kan agdamag ka ba guys. Severina, darsam Unang ka, lumayan. Nala, mapantay nga rodan. Adayo a lugar dito yun, Uncle. Wait, tapno sigurado nga awan makakita ka na tayo dito nga am-am tayo. Isidro, mahal. Kahit kunti agigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami no madamdama. Isimpami pa'y nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo na ka di nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayaw. Amuna nga da asawa ka na kan. Ayos ka no matlat akin ko na. Labnak ka no latta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya di na. Tinapatag, naragsak kami adwa. Siguro, kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raw. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa niti kwartana. Kat,
Imbag ano saan amadlaw ni anting adda pang pangtudan nyo iti kwartayaw. Saan kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth ngaglangoy ta siya kung tagisimpa dito angkal. Alaman nga rod ka nakan. Tanay, di na mo't aglangoy na dyan. Amangan kit di numalmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan ni bakit mo ti may papan kanya. O mangan no panawan nakto. Saan? Apay ko mga aramidot ti kastakot ay ayaten ka. Siyempre, sikat ti pilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo ha? Wine. Basta'y karay, mandinak to'y suksukat iti orea sinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, wine. Manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itod mo. Tangim mi namot amin na nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin akid daw mau, ipaay kao. Ang yaman nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo itibiyag. Kastamlat ta ka na yun ay. Agida, mangan, agbuya lati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat mo ti kastuyan angam tin nakagbulbulakbulon nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen planom ngagsapol iti trabahom. Masadutak pa ngagtrabaho nanang. Sa nabalit na damag kwartak. Pangalalaam iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon na ikan. Kano dumawat ak iti kwarta kan ko na di nak mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti iruruwaryo ka ni uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami lang nanang. Kanadanadlaw ko ka ni uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manan. Idi awan chicks na. Kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now. Adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pagatapan nyo iti made. Nalaala, sapay ko mga raw, kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka Sana nang kalta. Agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakkelan na ta dawatam. Anya na ta? Dawatam mo no otangam? Ni uncle mo. Dawata ka. Perigatan nyo ayat imang tadi kasta agatad kanya. Kwa? Sapay adda pangigatangak iti kwartak. Ada ka din na antibineng uncle. Apay ni antay? Ada jisilid na. Di na kamadlay ka niti kwarta na dyan. Taamumad ka da imot na. Sa anak ngagdawat iti kwarta kan kwa ng uncle. Dala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko ngagbababae. Tangiwat mo. Tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak ngagipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Just ki kamad akanakan. Ala, mapit lang nga rutin nak mga alay si kwarta. Kan manipod itangkal, tunggal agpensyon kayaw. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tiki kanyaw? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibinghay nakmat nga rin iti maliklik sab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha?
Anya, sweetheart, ngay bagbagam mo. Aklunan na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak in laba kiti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Wala na, aklunan na kon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman langan. Wanan. Oh, thank you, Severina. Ala, agdate ta nga rin. Ang sikapal at isagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay, dagitilad na trabaho na ayat at kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtakta kan sa mitay na nakaw. Eh, saan mo ta? Ikikanak lang na ang kilisidro iti kwartak tunggal pensyon. Apay kumangay ka na ka. Apay, adaya impadulin mo kenkwana. Awan, ada ngamin igam ko asikreto nanang. Isang masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na antibining deto Ada ngamin ubing ka napintas at chicks ni Uncle. Anya, nakaamuam. Ay, di ka agararamid iti sarita sika, Severina. Agpaiso nga rin di pagpagkak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya, Binilin na kadyak ka no ipagbagay ti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di yung siguro ibaga. Tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawag kan kwa na. Nagalas ti kasta nga aramidam, Severina. Pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti aramidon jay ulitag mau kanunungam. Pagkwartaam pay. Ay kat talaga kasta Ikan nanto pa iti kwarta ti saan nakapkapin ano. Siyak tula kita kaan nan ti saan. Ay isa na mabalin na di nakikan anang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Aday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada ngamin na amuakan ni Severina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Ay, nagloko mat na siya babae. Apay, ano timbagbaga na kan kaya? Pat simot na day. Awan ka day. Ulbod na nga anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidam. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Ay, siyempre, nadidigra. Iso nga ro na kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ni ipag mo, aliw na. Tano agaramid iti saan anasaya at dayjay, basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag, iti kamaleng manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulam, mapilitan nak amangibagakan ni ipag iti kasta nga aramida. Anya, ay isa na. Bayam, tano agpinsyonak, ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulang ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman. Kan panunutom kuman ni ipag. Di mo urayan na maamuan na ti aramida. Sakbay nga agbalbaliw ka. Ta, amagad no dakdakay ti mapasama. Kanayon ka amarabya na sumangsangpay Severina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Apay, adda na yanubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak nga inted mo, Isidro. Ay, pasensya kan Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak na blackmail nakmat. No, jak kano ikan iti kwarta, ipulong nata iti asawak.
Butbut nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbuteng naladay jay, tapno makadawat iti kwartaken ka. Into na minsan, demonikan. Imposible ang maiturid na dagipulong day jay. Mabuting matlaan. Wan mat kadi Di nakmat siguro isagmak jay ka anakak. Iso nga rungod ako nakapamutbuteng nalaang day jay. Rupat kwartamot gayam day jay ababai. Apay nga imutan dakmat tinangkal. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati akwarta kaanakan. Maawatan na ko ba? Into diyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay sutag numnumar iti pensyon nyo. Ipulong kon tupay ka ni ante. Tangiwat mo. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat na mangag na ante. At numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan bain. Kunak tupay kat. Di pa'y lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubian na day ante. Ubing kan napintas. Napintas dito iladawan ng napimpintas manan iti personal. Dagiti awanan bain. Relax lang ante. Tay kariyo di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiho. Wan, di ka madanagan. Tadya akong ulitan na nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan ti. Kuyugan kayong tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Agpasuko na kon itikabsat ko, Sige nga, Rod Lab. Ingat kawan. Aganad kamot, love, ha? Awanan kayo iti bain. Piling, apay ganda ka dito. Si kamat na babae. Piling. Piling, agawitan. Hindi ka giskandalo dito. Pusta. Kas jeti rumbang katakwana. Di ko na siguro ni Uncle Jack maiturd gipulong ka nante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na ida. Nagkinabil da Binidyok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramid ni antim abinay ng anak ko. Ang mga numapan manon ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot na din ang aramidan ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala, tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isola ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidro. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Tsakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaantay ti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalo din di pagdaw-dawatan ti kortam. Basol na, tay nimutan nakmed ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa'y lang. Jay kabit na ati na ibabain, tanay pungot-pungot. Kastaya. Kas jay ti rumbang kadagiti kabit akaskan kwa na. Igas iti kagimungan dagiti aklase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti pang-ibusang may ti oras mauruday. Ha? Asino di tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang ka, babae! Kinatalanak na ang tumba! Boses kan lang, ti bakit? Yung tipig sakit upimpay! Ruguban ka man lang! Tulungan ak, Rudy! Di mo tulungan dahil ito'y babae, Rudy! Lumaban ka si Berina. Kabalam dahil ta.
Awan bawal ko iti asawa ti ex ko ta nalukmag kandak kala babae nga oray bakatan. Jack ni namnamang at dagayam asawa ti nakirelasyon na agbabawi akman ngam nalpasan ti amin. Kaya't gapo iti kasdyan na pasamak makunak anak karmaak, gapo iti naramid ko iti kalabas. Alakastan, tigayam mo, Severina. Alagagayam, di tanti nagpatinggan, day tapakasaritaan, dito drama tayo. Kapadasan man ni Cubs at Marta sa napudnanagan ti may drama ita dito manang biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kasi man di ko na ni Cubs at Marta. Dirma ng biyanang at dakaru baka pasaray apalak no ada makita kan kuha na ti kayat ko kas jayak mat. No mabalin, jak kayat tagpaatiw ta panagriknak kat nalalaing napimpintas kan nabakbak nangak ngam iso. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ano lakay? At damot din katulong da biring akaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Ada nga rod kwartada apagbayad na iti katulong. Ada domag lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon Marta. Di ka man nagpaatiwan. Ano man nga ibagbagamaon. Kagpay sumag. No kaya nakag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya kamitin. Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kaya't akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamot. Iso nga roda nagasawa ta tap nagkakampita. Saan mo ita kontrabida kamot? Intaglo taon tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak ngamin, nanti pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matan tirikrik-naan na. Kasla marigatan akong nagtrabaho iti unag ti balay. Ikat diyo pilitan tiyag trabaho, ano diyo kabaalan? Kapilitan mo nga ron nagtrabaho, ak tawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagangam. Amok ba't di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka nababaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makamu anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Ala nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, ada akat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Oo na nang, tapno adagloto iti kanan nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nugutan dyan anak talakay. Mangala ta kanon iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin nagpaartibon ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pakibiyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo maniramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E den sublina nadadalan. Oray ko mano sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas. Isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala. Rumara mga raw. Tay nakagsapol itagbali na katulong. Tanay, marigatan ako ngagdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutan taginan na. Aginan na kamutan ngagpasada. Uray tadama ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabay-bayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupaya paggatang iti masapsapol diti balay. Di tay panamnama amin ka ni Ronay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na.
Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sa nungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katun anana. Ag stay inak, wenno stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamu nana. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalo sam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gun na iko tata. Kasta ati mayat ababaunan, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Una, kababain mo ta ginad-ginad nga trabaho ah. Mana, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay dayjay. Kasla naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusal jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangar anaimbag. Katimbagam ko maitay kan kuana, ano? Mabainak met nga raw. Siyempre, damdamo na pailaang ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Malabay tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pala kami ni Tibabaunan. Kabalang mataglutaw. Laim ibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanugak nga ro din ngagtrabaho dito balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla tilutom amasida ah. Naapgad aya nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti kunak. Ha? Pasensya nana, ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tina po, linayam na imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang rem analay nga tani. Kurang tingay pa may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mat nga min no mabayag amaluto ti sidaan. Nugumat gatang kayo iti karne, pilyan nyo nga min mat ah. Tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Ha? Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo. Iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Gusto mo ti kunak nana. Ta inurasak mat. Tano agluto ak ijay balay ni. Saan mat akas jay? Ha? Uno, jay bagasyo nga tanana. Madin sa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang, ah? Di kayag bambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di makaluto itinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa itinapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Ananang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot lang, sukatan nyon. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isan, apaan na, no ikatag. Kwa, nayunak sa laangan anak ko. Mabalain. Ha? Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyo? Sana bali, ata sano na dakal ti sweldo, datagbingay damot iti trabaho. Ha? Ay kat, ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Isa di kay mabali na paayon it kayat yung aramidan. Ipay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia. Ha? Ay, una na. Ngam, pimanaw akon. Tawan ka no pang sweldo da kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang kao. Agbirbiro ka nga ron na. Di mo nalaing kang aglutaw. Ay wala na. Kano siyak tayo ayaban datong galadapas kan. Tama gustuan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang kao. Ha? Agpaisaw? Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam. Di na magkabalan taglutaw. Urag luto lat aramida mi balay. Ay kawan na. Day talagayam.
Kaano nana? Inton bigatan. Ano kaya mo, Janet? Itakit din tas sumurutak kada kayon nga gawid di balayo nana. Ay na, mala. Agkuyog tangarudan nga gawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Ag tinulong kayo iti trabaho dito'y balaywan. Ni, nasaya at adan ka duhak nana. Wen, si kati para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wen, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaw ninyo, mare. Ayun saan lamay sa duadapay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man, tada pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre, matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnam ay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulangan. Tapno makainan na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga ala kami iti babaw nun mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat di anak ko ngagtrabaho ak? Ay oray mo dyan anak mi No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ngamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na kanuma swilduan. Oray lima. Ngamda kami kanila kay tagmadmadi. Ha? Medyo dakkel mga minti sweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kastamare. Ngamsyak. Maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ichay. Iso ano pumigsak. Oray pagawid ako hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang nga ti susweldo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kuana. Apay na yasyap di pabaso lang. Si kamo tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sos. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Dagitando kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta mga no agkinabilda. Natangsit ka gaya ma. Atay ko! Ay, sos. Agapa na talaga. Ay, agpinungutan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan napigpig sa kang gamsyak. Mga lakay di sa nga timba at anumon tay sabwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayaw, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan na si ka, Janet. Kuskusilapan kaya mag. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalin. Adda tayo iti sangot ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga ma. Anay ko, agram ka na. Anay ko! Ay, nahagal na kayo man! Anya kayo matang! Gusto na italkunak na, di kang pinungo ka na! Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka, kapno di ka may ramraman, nana. Di man! Anay. Papanawa mi dan. Nagpuna kami ng mga lakay ti doa babaunan. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo matlang na ita Agraraman ka kamay. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugi ti apa? Iso ti papanawon nyo. Agbati Dua kayaw, apo manaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw.
Gimatang magayam itilugan ni Biri nga karuba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka ha. Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmaneho. Agsuro ak ngag-drive. Isuro nak. Ay, saanan? Bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit? Basta, kayat ko timadaan itilugan. Uray jay saglalakalaang. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayak. Ay, umay ka kumalumukanon. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, ang tadarurayak. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa talugan na nang tawan pangkastayaw. No ngay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Diyak kaya't kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas ta titsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti kid daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga rod. Nalaing mangagmanehon day jabiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigo na karibal mo. Agtal na ka mamay. Karibala sasawam mo. Kat isumay, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. Saan mo't Nalastog day jabakat, iso kasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na nga musika. Isuro naktumang kiding agmaneho. Nalalay ngak malama kasuro ang miso. Lungba to day dyan nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panahon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mo't lugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag. Kadantulata. Makagatang akto itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day jabireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo baraw. Wala na. Sukatan mi maniti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay. Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa ay. Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo tana na. Ang down kayo nga roda. Sige, manungay ti down ko barok. Anaw, mabalin ka no, matahulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya, ay di ka man. Kuna nga ron jay anak mo nga aguray pa'y na talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangina dahi jay tasikanhan nga rod. Saanan, gastos lang na ita. Nagano ti repair na jay alugan. Kadaanan nun nga min na jay. Sukatan data, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair jay Nay, apagiso, ni Ronit tumawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. At day bagamikan ka. At da kami naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Katulugan ka no. Jay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala na talugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawirin na kami na trabahador. Aniya? May kat kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya?
Nagawid nga ro tiyan ako kat nabayagan na standby diti Pilipinas. Sana na nagsubli dya abroad, isa nagsapula nga iti trabaho na iti lugar mi. Aging nga ng asawan, katitadan bukod na a pamilya. Sana natungpal tarapaap ko, isa kukwaklat ti umapapal iti padak abaket akalugara. Alakastan, tigayim mo, Marta. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito drama tayo. Naimbag nga oras iti tunggal may sa kapadasa ni Cab sa trio sa napudno na ganti may patangatang ita dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dito'y drama ama ng biyanang. Ngamsakbay ti amin kablaaw mampay kada Titoy kan Wendell di Tabungolan Barbershop iti Santiago Isabela. Ni Rosie Dakayanan di Tamayantok Tarlac kani Imelda Velasquez di Riyadh, Saudi Arabia. Kastimanti ko na ni Cab sa trio. Dirma ng biyanang, sana pa nagpalastog ngam gwapo ak. Kat gapoy ti kinagwapok nagbalinak asadot, kat nagbalinak apadagsan iti nagbalin anobyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Anyat gagara minsan? Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumatlaang. Ay saos, sapay imbangkok ti kwarta ko ninsan. Limagasot lo ti ada kanya kita. Ala ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insan. Pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit agururungak para ti panagkasarmay ti nubyak. Apay nga na si katyag problema para iti dayta insan. Ha? Para parigatam na ti bagim. Padakmat ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo't trabaho na. Awan maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mang biyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya insan. Uray saan na anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anluam ta napintas. No saan ba't nagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Isa masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nag. Apay, papanan nyo manan itinobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kung ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, gwapo di nagbalin anobyo. Nga, ibagaman ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot na ita sa lunsun mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang Ay, di ka ko mamasaksakitan kasla imposible nga min nga arman na ti kasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio, may dilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, tas saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kaya't mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation mi. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Ay, saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga rod, tamatagin na yun ti kinaragsak yu itinobyo, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamat tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan kaya. Limagasot kayan tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pang nayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, wana. Adto ti limagasot, inayon mon. Ay di amanak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, nagyamanak nga rod Ang no dasukli na. Itid kumutlakin ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mat denobyak na nang.
agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho ti Nobyam, awang matan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen a jablesak. Hanggang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun nanang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka, iti kasta nga raramidam. Kababain iti pakay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka, sumango ka dakwada. May mayat ko mamalang, ano adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan nanang. Sana bale, taaga brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon ngay bagam ti kasta. Namin ribon san. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dayta nanang. Isuda ah. No asino tiyag da trabaho ken kwartana. Isok tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay ariyo aparaken ka anak ko. Agbalin ka laada kakaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatag ni Rio, nanang. Amaw ka na awis ka la iti kinataer na. Iso akasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to ah. Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay ariyo ti pakiasawaam kunak manen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako na akon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi imuna ang nakalivin ko. Sadot a lalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maarapid. Pudno, naanusak idi damo. Ang may agbaybayag ay awanan. Nagpalinin akal baryok na dyan. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tayo ayatak. Iso ti kayat ko pakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga ron. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rin makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun ay tan. Ay kat, agden na talatan ah. Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan ah. Tadimot kayat ni nanang agkasar ta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanya kag bali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen ha. Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbagana. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uray jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan ah. Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay di amanak man na, Ellen. Gamin, oray jablesak. Kayat naklata. Wan, sigud man nga amok dayta. Taimbak pa kaunamon nga imbaga dayta kanya. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no adanton anak ta, ure agaw awir tula ang taramida mo na. Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di dayjay ariyo? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta.
Ngem may mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani agdenden na kayon. Awang pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may sa, saan matla kaya ti ina ka makikasara kan kwa na? Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka ilen? Wen nga ron. Di kidagyaman ta da nangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako magbaakan ka. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agreeing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka, mamag. Si ka mamag agluto iti pamigatan. Tapno saan na ka maladaw iti trabaho. Anya ka mo dun. Dahil talat iriring mo kanya. Ha? Kay imasan ti turog disturbon nak. In kagluton, tay turog ka pay. Nasa papaya pa nagriing tigas nga oras. Ay, handa ka magaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na. Unay matikas ta aramid mon, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga ron itay, sa naiturog ko. Ala, sumrakan. Anya maten. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabannog ba't kagtugtugaw kahit kunam sa? Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboksing. Ay, kain ka nga rin nagluto ng tanay mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung matabasit ah. Oh, Ria, wag ring ka man. Alay, ada kayo ba't gayam na lang? Unay matikas tangay tsura mo na nakaturog dito'y supa. Nakalukat to'y dagusyaw. Hinton sinarak da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatang tinagbuya ti live aboksing. Kastalatan karamid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyawn. Anyat gagarayo ay ah. Apay ngay may kayo. Oray kumano mangtid kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamati dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ni Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami ti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman, ta nakatumpo nga kiti profesional nga asawa. Sana marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang pa di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas to pagtanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamat, Rio. Di ka agungat ah. Ibagam itinasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom, asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka, awawita, maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na, nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba, di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan na. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasaklangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Napanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba. Hinakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin narugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa di barsit ang masnitas mo. Aday tati kwarta.
Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita am tuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No kabang ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga ro ti igatan ko iti bisagra. Antoy, Kantay tangdan ko amang yaramid ngay. Sa nakaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. agawid ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tan Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la balayo. Umayak man pay lagis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit oras si balayo. Ikat, wen orayon nak nga rod, ta isimpaklaan jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yun, Ellen. Ado ti linuto ni papang amakan. Ala, nakababai, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa lang. Ala, sige nga ron, tata. O sige, agao ako, mangantayo kit de. No kasta, ni papang mo ti para dalus kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen Ellen, ay na, idi si bibiyag pay day di mamang. Ati wen ani papang nga trabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Damo ka kada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow, naggasat ka matan. Tada mama mangilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Ken, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos nagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni papang amin. Kasta aya. Ang amam, kasla saan lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbagay ti kastylen. Baby face nga min talaga ti ama. Naimbagman, ta nakalagip ka nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax nanang. Na, kas laki mutong kamay anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Aklonak nanang. Uwan. Grabe ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak manugot nga kasar kayo. Anya ngay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No, nagsweldo kan. Ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablabay ti kabos mo. Ay, masapol pa'y laayatang danan kakawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan anak mo ti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arog agluto Masadutak. Agin anak mo. Rabiin. Ngam, awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na reply ang text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo nga Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay kwa, adak diti balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayanan, tamangan no makiturugak dito yan. Anya? Anya matikas nga aramid mo. Kasla ka mat balasangan. Apay dinak pampanunutan, nakabalay mo. Nini malublubod mo ganti cellphone ko. Agof dito yan. Hello, Ellen. Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya, saan na nagawawid ka asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nanay, apay nga ay. Pagawawidan na kanungay.
Iji ka no balay ti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat ti mangisukat kanyak ket lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ti kas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang ti nailawan kan kuhan agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ay atirik nana. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo mami na gwapo no sadut kamot. Awan serbina riyaw. Hello, Ellen. Apay nga yakas ta ter aramidam. Ibagama, no naumakan kanyak tap no amok ter aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit a bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kayat maasawan? Ay, kwa. Lading ita kriyo. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaang. Diya ko nagawid ita dagusta. Tadan sa balya pag nagdak. Apay nga yakas ta ti ibagbagam. Kunam ay ayaten nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Ay, sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry ngam saan ako na naragsakit iti danang. Isasardangan ako nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, alta ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-ure di tiruan. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito Rio, please. Huh. Di ka kumagis kang dalut ito Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbangam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mata nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Aggagagat kan. Agtrabaho ka. Tapnoy ton mga sawa ka manan sa andakan nga isukat. Angam no kayat mo ti may suksukat akanayon. Ala, agsadot-sadot ka mo takanayon, anak ko. Nangrik na ak kadagiti imbalbalakad ti inak kanyak. No pa'y narigat nga klonan ng pudno. Nasakita na kiti husto gapoy ti naramid ti ex ko kanyak. Jack nga mininamnama nga isukat na kiti sabali ta nagkampantea asyak laang ti pagpatpatayan na alalaki. Tangamin nariknak no kasano ti panakainlab na kanya kiti kalabas. Ngam ore kasano gayam ti kinatar mo, nawan kan ka te ugali asapsapulan ti may sa babae, maramid na latta ti mangisukat kan ka. Ngam kit di aminado akasyak tayan ti kamali. Iso amani po di din yung kagumak ti nagsapul iti trabaho ket naggagagetakon. Alakastan, tugayam mo, Rio. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.